Vinaka, totik na tinununggo na weekend waktu kina, tomanta kinda waktu na litul wakalo, teman liban al tambu, buat ke kentua na matak na kua, kat kuna na rosa le tolu, kapitana tango na kina kentua malio. Kinda waktu kentua bandung dua telangan, na matak na kua, kinda waktu tau mertiko, nakualiw ng select ng ngauna, may tipo na matak na kua, na mas kinda waki sila kay tamay sila nakualiw na ng road matak na kua, kinda waki ngala rawo family, kinda waki tinayak tiko, kinda waki most tiko waki kara, kinawaki tamayaf tiko nakuali na na kua sa family kina na tumbari family kinawaki na layang family kinawaki na tumbula may bolen tribe kinawaki man duat matak na kua takti ko na matak ni kua na may kinetic na kakanwakalo sa taktiwik yang kana na tindaw na ko. Hampir nanti kibunong to mas maso, kaya to terus na maso, mas manda. Siya na kumikito wakalo, nito kalulev, kalukuko, kalugangka. Kaya yung kisumtal matang sira na matakinak ni kuwa. Napalipturan ng nilalama, napalipturan ng ilutaki, napalipturan ng marhod, napalipturan ng ibing bola sa tikmay, kami ki may kalimutan sira na tinir na ko. Parang kimanilit kami, kimanirokod kami, nagkalilib ng gagawin sa batan ng bola. Yung pasanak ng bola magmulong ng bulan kuka, kalipturan ng ilusoti, napalipturan ng raso sa watir ng bilang ng kalibal, pagkampod ng balbalta. Katuranan nilak magiging ng matakinak niko, nagtawag wikam wikiman kelaturan na wikan dibilang wikiman ng matakinak niko. Palipturan ng bonito merli, ng sumik wikiman ng matakinak niko, palipturan na sultikturan na wakayalo na wikaturan wak wikiman. Wartak nal wikiman, kurang kinagdong ng bosa. Kimbolak wikin na pinagkitsar. Hindi ka mas sinagtanya dengan yung chisu ng turang, hindi ko kimbolan tinitan din doon. And nagsasabi sa tinangon ng ito, meron na yun na kamo. Nakapagkalip Sara. Singatambo binakatali bi kimni andundua bi matubale ni tabi simatirati kuno mataknikua o binakati ko buwan kalo na nona bi baklo ngatataki kina nona bi marroi bikenda na lo menindutan na madao rani tamindambe batatali na ngauna ni mas siyangona ni biwese na mataknikua o binakati ko buwan kalo na nona bi marroi na nomnindo imbule andua kasarta ngaki na bikito na tikani Maurice tikani boy tikani Australia Vinaka buwan kalo na nabi wakalo ngatataki marro talanga nam tarniko mungro me damay sota batatay matango tau mabikin tabaki kemani sartal tingaki nam ni matabubale na vakalevu na kinda baki kena be wakandi takitiko na mataknikua wala Vinaka buwan kalo na namdo bula Vinaka kena namdo siya maraw taltinga na matako no dito tuko kang and the sabi was safety ko may kina
ni nareda na ulutanga and the be tal noti mai kina and the be was say mai kina our crisis and the narrow pathway. Awambuta ne domingo and the sana take wakanga and the nareda ni wakai talenga tiko mai wakai antun duaroni ka sona be ka na reindo the loma tar tak tumbeka se the reda ni mbuawa tumbeka the sanga tuni kila sarbek na keni mbalimbali ni taktik na lamangu may nanda na bakaroti ko takatala ng tabuli ni ko sa katol ni mataongo and na reda na nonabili teknyal tambo menda reda tiko na vika ato ability candidate ko at in the sember in the turn ng menda ngay reda ba tapos bolak sarbut kini boltam kinal ni prophesy ya ni taktik na lamangu ni na reda na vakasama lebetingo our crisis nanonda na ngay reda na pag nanaw ni ninda sa nalandia ni itutuko ninda sa ngay landia ni menda na reda wala tamo kinel ni prophesy na pag ngay reda kinabang matata na pagkasama ni kahit ko nanonda ulutang liw ya ano sino bang madala magmalaw blata sa liw na bibang nanum e pag derbiyaw ena bang pag nanano ni kame blata nanonda itutuko nabiti tingango enonda wano numikian tinga taro ke Cava taro mai keni keru ke kain dua siang ni dua bata ni ukai manda itu na son biba kasamu lebe tingo siang ni nong itu ko ni na reda lebe sa tunga mai na internet ina nong siya na bi wole so waka sangangar tu kine ke kau ni na reda ni son biba kasama ni siang ni dua bata kina ni raw ni na os may kina sibang madal may kina ya may na tuktuk and reda na mataw sa hoti sa reda ti may kina tawa setting may kina na pakasama itulong ko na kami baleta na postmodernism na postmodernism in sociology but kina na reda ti question on the slide share ko and tawa set ikuan da na bakuria may bakanga na bunuan ta sa may ti kina Postmodernism and Christianity, Postmodernism and SDA. And then nangyari nga napakasama how would we need na government around in the na se na weekend na around in na pagkaidora se kung sala dabayan na around ni wiwasitaka yan na the bulletin ko rin wikikanda menda na tosuti ko yan na lakudurumati ko na crisis ni kati ko na lakuduruma kaya nanda sa ati ko sa ati nga na naman ni crisis and vital noti kinuha na sini mga lalaraw may yan inaki ni nanda na biwasita kati ko na ito ninareda waseti ko bako sa wase wagaruan na pagkasama ko ninareda tingko re tuwang ko rin ko ay pagtakay may part A kaya ni karua o sambi dito ko may part B naka na nonton na reda pata na tukutuku kaya sa reda may na madaw ro sa oti wili kina ko ya umambutin ni daron yung tipo na madaw ko ninda nang iba to wat taka kina bola tambu wate kina al di professor eti ko na buna wase roki na ni samay ti ko na part A pati kina part B baka din tanarela and the tos iti ko may baka and nanda tos ni nanda bulo ni na pamurit ko ni na pamurit may pamalwa and then doon may baka matatitik may weekend the mendarela and ano na bili technical tamo mendarela na bika and the soto kahit ko kina nanda na bakila na ngunin dito kina kaya natapa and doon na baka doon Berlin the tos and nanda toro na nanda taro ya kini nilal politik na betul ya sa macam may kurit nga ni taro nga tos di tam natin may kinan mata sa wala talaga nang tamasok ya imam klo imami wala naman di Italia na imami ngandre pa may imami irene nomuni ni Vinaka may tiko batikikiman ni ikimami ni dorlaba na mitay kimami bakayalo merawi kimami
Mami reida bo tu na veka ena sangati kin na tebor ena boka dorotik na tebor merani suki kimami siki mami bakwele tu kina mami litaka ni kunina bakrarama te kimami ena me kangana nam ni bos ni ala ni nam ningas ni bulle na al tambe na bir beri be bakta bulili mami masuki kimiti kina na tikni awu ngoni al Vinaka ni mami bakta bulili kimami zingoma ngangandre na kukon num ni al tambu kimami zabi kala bet kina raram ni sabu na bakraram te kimami kina na wele turanga num ni roa kana ne mami masu chisu ne amen taro na mi ada tikana taro. How has postmodernity impacted Christianity? Katenda sariti may nakai wakatokaya takise na vakasama ni kai reasoning how it has impacted society. Yeah, ndarida kebakai sa taratal ngamen na lutwa Kristo. Yan da sariti tikmay so nabi vakasama ni tukwen darida tikmay na madasal. Duango watarong tikna madasal tinatarong na kami baleta na ecumenical movement. Watarong tiko bebe ni sarungo na kami baleta na bosongo na kami na ito kilani balbali sa ni sarungo na bosongo ay baktakay tiko may ecumenical movement. O turat alangamay na nakyan ibakanteo ecumenical movement, the movement or tendency toward worldwide Christian unity. Christian unity or cooperation, the term of recent origin emphasizes what is viewed as the universality of the Christian church. Ecumenical movement na kena bukan dua batatai kina lotu ba Kristo. And the reader and a vakasama kim kauni na reader na ibola na vakasama ti kondo na ibola wala beta ti kono mata sao ti ni wa waksang ngar talngamiki no bok tem talngamiki na pongo wa ibola indo na Jesu de bola ti ko pa na kamen baleta na nona ko Pope John Paul and kena bogatula wata ki sena kena bogandua wata ki burbur yang ibulati kuna turang ko malakai machin na kamen baleta na rai sena bagana nanu se sa bagana mata kukina na ronika na koko ni lotu karoma enta na siang di bagadalaki na nakai tukuna ni volta ni prophesy ni koko ni leulelaya and the raven dina nga kena kilabi na katikuna kasama katikuna bakna ni kai tikuna itutung ni volta bin prophesy dina nga ni samay kamusu na ileu se bang malmalum taki ya me bakanga enta kila na kai tikuna na baktilawa sitin katol nimbula talemay na nona buwe na yale alo ni bika enta na ridi tingo ngone yale alo ni kai dakadak tukina na koko ya sianga ni koko ngo kena wanga dina tinga mayok pa na koko ko ya se pikubutak nga ni balu melo malay setan yon din na ridi tikina na bakasama enta bibisek mikin na ridi na kai tukunti kaya ule betarik talmay na bakasama ngo ore na tutungo na mata sauti ole bet mikin na quotation ngo all other no positi ko na kamen baleta na temple of human understanding. All other shapes and concepts of divinity will melt. Bali na bi vanana keve ni kabrayalo enda naroni ronika bagaya butuki na nabi mata wakambauta will melt, are already melting, fusing gently and irresistibly into the understanding of mankind's own inherent and godly power to fashion its own destiny.
Ni vakasamataka na kakwa tukuna na vital no kina na ni vakasamataka na ka vital no kina na ngata botike ibi menawero iten. Iko na wase tolu le bola ni batakila. Sorry. Wakati ko na ready tiko ngori na tikina gineva. Plan sa vital no may rubital no tiko na ngata botike ibi. Sangay positiko na ngata na nortiko na ibi na tikina tol. Yan buni kau tiko na positiko ibi buana ngata. Kai tiko kwa ni sa tiko na kalom na kau tiko na lamani wera meruka ko ni kania. Rai na kanga tiko na ngata. Asa kai wane leo na ngata. Tab. Brau na senga dina ni mati. Ine lima. Nisa kilana kalau en singan rau na kana kina en angayandran dina na matamun rau. Dabsar. Iyan rau na bakana kalau nin rau sana rau na kilana kabinaka kina Cava. You shall be as gods. You shall be as gods. Rito na kahit ko na nakasama ni kahit ko na natikin wal tambo ya, kina kahit ko ni tikoike. Na kahit form tikikina na yalo ni movement ko siya na kukuwang ko. Rito na kahit ko na ni nakasama tikoike. Already melting, fusing gently and irresistibly and godly power to fashion its own destiny. So in other words, nakamembaleta na movement ni na crisis and na sopa kahit ko kenda na tamba-tamba tayong bulletin ko. Crisis nga ni non sana labit kenda nga bakati kikenda. May bakana kahit kuni man nga tabi you shall be like God. In other words, kung nga ito kubiyaw. Nakukuha nga ni kamembaleta na nung uku kina kamembaleta na kena form taki siya na bakayabu kina na nung bula siya na kaya mo na bakayabu taki kina na buru-buru mo at kanga membaleta na kanga ibaga bubiyaw. Kanga ito tiki. Godly power to fashion its own destiny. Siya nga kinabiyaw na lawa mo ba tilo atak nga na damo ka. Ito rin na makasama ay. Matatabi nagsarto nga kininindawait ni tayo takot kasi nabi pagkasama nga kinakahit sa ating biro to may bitro to may nagkaluwi na ibultang. Les talti kina rin ninariti kina na pagnanan niya. Lebeti nga kinoyaw. So, iya na kahit talay kina baleta na nguni salay muria na teboro meroni bagayabu teki kina pagnanan ko kemnino kang esang ni kain na reyda na matano po. E wanga-wanga. Spiritualistic. Kaya magkasama din nga spiritualism. Bakit tebor? Sinikahan na reyda na matano po. Reyda na magkasama ni kami baleta na ecumenical movement ya. Reyda na pagnanan mo. Every letter has a symbol that represents a system of thought. The crescent in the star for Islam, the pentacle for Wicca, the relative formula for science, like making a Scientology, the Star of David of Judaism, the Karma wheel dotting that eye for Buddhism, the tail symbol for Taoism, the cross for Christianity. All never kind of kasama ni non na form taki na ecumenical movement. Dan do iti ko nga ina non tan do iba kang pauta. Relate to Buddhism, or to na kang pauta na Buddhism, or natik nga na Buddhism. Dabi mata pa kang pauta kaya dan do iti ko nga na bunuenda pa kaya buti kikina. Iya, nabiyabu kaya air na le mulo di kaya may mendalay bulay na duwang anayaw.
mendam bulabi nomani dan nabi dingomitak nabi kaket dan bale na doctrines na London the doctrines ko ngo na kaya bagay abukil baka samtati na kanda to wilik tik men mata saudi ko tiko na and Timothy karun Timothy ana waseba dabi tukun taktik nina bunga nabi every wind of doctrine and kasi kanunukin ng dalingan do irle tamata merkuniro nga ni tukun dina wangole ni tukulas yung gwa na pagkasamsar nga yung tabi bisek kinang danatos dan ngire oh si tursar na at ang gwa na maybe 2016 nakikinendo na prayer sangge mateni prayer video pagkagaria ina ready tikar form teki tiki na nabi mata pagam bautik ya do tinga naket nina ready na bingon ni ka songgo ni nangunong ko sena ngona ena ko kedi ting mai sandar na songgo teki tiko ena ngabu ni pagam bauta laku ting mai na pagnana ni kami baleta na nando pagam dua bata Dotal na kasam ko, andun sintor mo mara. Dotal yung ninaredan ko. Dabi bisa kita na yung ecumenical movement. Dotal ngo na emerging church. O tarong-tarong na tarong ko na mata Saudi. Emerging church, ang basi katalting ngamay. E na pagnanano ni tambang ng ito asimbito to na unong ko na biuta current emerging church movement. Ito sa sinik current. Sa uting ko, tinibata ka na yung ba, kinakianalak ko may na nakayabok to kay na emerging church. A form taking in the Christian movement. Iko ibida tal-talan ni Lutu Bakaristo, ngay reda bakay. Reda ni bakang basi katek talibi rendo na raramo. Kuang war form tendo bira na kananduro liya bungo kayo Brian McLaren. Yeah. Bagayabu kiri tinga ena vakasama to sari kumai ena kamen baleta ni ecumenical move. Dakuni ena kena vakasama ngo. Dakuni labeta dake mai na vi kamen baleta na nonda dui doctrine. Mendaroni na maybe sanga kina. Kamen baleta na nonda dui doctrine. Dakuni kota dake mai. Datura nga na yawu ni kamen baleta na nonda may tiko velo mani. Baleta reda. Nina reda. Nabi mata bagamboti kaya ngo. Orto na Muslim, orto na bagamboti alanga Muhammad, sorry, Muhammad. Orto na Buddhism, orto na bagamboti Buddha nga. Loto ba Kristo, and na bagamboti Chisu nga. And nabi yabu ni bagamboti kaya ngo etiko ko and nandu bagambota. And may bakay yabu de kinanando bagambota. Da kunikota may nabiyabu mo rimena kota may kinananduin da tora nga ni ale alo ni ka membaleta na nonda na may velam lamani kenbal bali the bathing go mitak nga nabiyabu so meron in the bitur batanga nabiyabu so ko mentaro ni may bondo batatik nariliti ko na bakasamo na time bagayabu may kina na emergent church. Taro. What is the emergent church movement? The emergent church movement takes its name from the idea that as culture changes, a new church should emerge in response. In this case, it is a response by various church leaders to the current era of postmodernism. Although postmodernism began in the 1950s, the church didn't really seek to conform to its tenets until the 1990s. Baka hindi baka samtati ko wakati bikimni baka dasara naka oronikaya wasa takay si kito sa takay na nito sige yato may ke. Kanga niya lak tumay na tampangon ni se ngonelaw na vivisaw so sige tiko wakilay sartong may mga malo kena sa tuwir na bibal ni lotiar sa bal ni lotu sara tigo sar nga kinir ni tampang kasi doni wasi sarlal
ni kaya ni bibal lut sarlang. Iya nangunong ko. Nangunong ba tayo ito naman kami nangunong ya. Tiga kesang ito yabu na Hillsong Church. Kaya nga imdate donit wasin idurbo wane leo may na pay mata pa lut ba Kristo. Si ndete kira na itamba durbo wane leo. Ena vakasama sarang ngo may kanga ko ito kunti. As culture changes, a new church should emerge in response. In Bambale, do na bokang bauta, tingo mga na ito ba kinimbula and then do itukin. Siyang ni na Vinaka may bisaw ta kanibaraw ni alo, baro ni bula, baro ni sulusulu, si ito ba kinimbula ta mga wanggo na kaya bakayabo kina na movement go na emerging church movement. Eh? Inarede sona bose mbasi katalngame kina. Relativism is the view of life that believes there are no absolute truths. All are relative. Sindo na kain din na may bukanganda sa relative kumay na visaw may na modern kina postmodern. Isang nindo na kain din na kinmambali assumption elevated that. Yalim basi kumikin na nakamambalatan evolution. Tambaki sombo kina nakamambalatan creation. Nila kumikin na nakamambalatan na secularism, a worldview of life that is free of religious or spiritual qualities. Siyang nindundo lume, wakuko takinayabu ni Cava ni babubuli bagay voltam. Nakanga endui rida na tamatean dua me bakani sando no beko sa kwesa ngaya. Nakanayabu ni kaimbasi. Viva kasama kelango is na visa taratal nga may nandot ba Kristo. Taro yung tarong tikumay. How postmodernism has impacted Christianity. Ninaririkin na ninggay zurumay na vakasama ni postmodernity tarana lot ba Kristo. Sabi susar talngaki na lot ba Kristo. Yung kanga ninarida. Yan na vakasama so. Ay na kene kurini kanga ito kung nindo ni wala watur may kina na vakasama kila iti kumbaka na ibola ni ibo sa atin yung sinimbiti ko na puno ang rhythm making. Emerging church leaders have kahit yung title ni Bola, what well are you drinking from? Yan ang title ni Bola. Now, tumbo ni Waida bas di kong unuway kumikin. I-read na kangit ko ni Ken na conclusion ni kahit yung niti kumembalata ni emerging church. Emerging church leaders have been drinking at a variety of wells. These wells have been filled from their source with humanism and secularism. Philosophical pollution has created theological and biblical error and confusion. Kung bito lang namin pagkasama, manirida na buno sa vanaulukin na luto ba Kristo. Inabarita kaya ubang boto, and nakilabin na kasartong aw na sinina, and then isang nina paglaso yan, nabi bakasama mo. O bakasamta ka ng gusto kalila yung si tumbo dakiting may biti. Turay na matak ni singa sandi, durong wada ni rong tuna si FBC nga na richo ni kakamrek. Kau ni bakasamta ka, durong tinga na rong ni ser ni mata ser lew. Na non ramata ser na big na kwaya centenary sa ibi na mata ser tale sorin do katoni na domon men rongo de tigo na FBC se kwanga na rongo ni kwaya ya ngunong go ito tumatak nanguna ya kinangunong go ningiri na buno sa na kay na kena sa tatar may naluto ba Kristo na bayabo ni pakasama na vital noti kinanggo na postmodernism. Sa siyang wala nga ni bisaw ta kanilang lang ni sir. Sa bisaw ta kasartal nga na kinaibuki-buki may bagay do rin na lang sir. Nisang na kena di ba kasamtak na ninakila nakaubos ti kinanggo. Na kena sa mekitek sa bang matanak. Na meki kwando ba kayo rin na
ina songo nga bagabiti na nanda songo bagabanua. Sa may lokoti bata na meki bagabiti me sa may bagamatana tektalanga na share bagalo. Turute na vakasama dabi bisaktikin ya na pisaw na una. Ya na kaya bagadar na kame baleta na ultang sila vakasama dabi tal no taktikum. Ready na kaya vakasama? Humanism, secularism. Sangalay beauty and philosophical baleta concept ni postmodernism say it's a philosophical concept. Yeah, the philosophical concept was sangay may baka pollution has created theological and biblical error and confusion. Sa wala nga ni may be vadalay error sa may be baka si say saratalang. Taro mo ndang taro mo. Taro ndang taro mo. O they menangay ubudan ng tabuy. Ganit kinembang si kabi mo. Nandun mendawili ko to na kinang ko yo sa tigungan sa tigu tarong tar. Ganit kinembang si kabi tingor na chawel na wasen ruwa tikinain dua kay ruwa. Chawel na wasen ruwa tikinain dua kay ruwa. Andun kaya barita ko. Nandun mendawili ko to madaya. Sindon ka. Chaweli waserua tikinain dua kay rua. Kahit ko na tikin go ay nagkana biti. Daw udan ng dabuy sa yoni kakadibaka na ibalu yan nanonggul ni Panuata. Merasauta ni ko irake nga na leo ni Vanua ni sa lako may na singay choba kanisa wala kamay endo na singa buto-buto kalolo asinga niyo kinong buto-buto liyang mebakana mataka ni sa kinda may na weyul ni Vanua. Iendo na matanggali leo bunga kakaukawa sa sengsara ebakakineliu sa sengtalanga mebakakinemuri na biyang baki ni tambata-mata sa veteran. Reason na makasama tiko kaya na kami baleta na kahit ko na matini tikina. Do buda nanda bui sa yoni kakadiba ka na iwalu talitang na kaya na bos babi titukun tiko nong wul ni Vanuatu kaya mabalangi in my holy mountain. Na holy membasa ini circular. Holy is the opposite of secularism, is the opposite of humanism. Ni kadi tiko ikiana profita na nono bos tiko bana kalo ni reide tiko nga bos tiko birna non tamata iyo ka madanga semberni sa do tiko ni ngona na impact sa do na Seventh Day Adventist. To se rating ngo ina lotu ba Kristo. Taro na bi tarango o they me ubudan ng tabuy. They me ubudan ng tabuy. And the two takati ko na kami baleta ng theme and the lebeta tingo when the takati kin na queen mo I will go. In order for us to go, we have to have a message. We need to know our message. We need to live a life that is equivalent to the message that we need to share. Balik na ba? Na vi ni lotu ba Kristo vi mata na lotu na Christianity sa na vi move na bulan ni lotu iloto na ngono ko usin kami dan lotu ni kabito kami lotu ba Kristo ba gararap na tanga to sa red na kay biting na conclusion ni bola. They have been drinking from a variety of we matangaliway sa lungun saya to tukina na biledek saya to tukina na bibagdalay saya to tukina na biledek and the political kinokyan
We need to know what is the truth. We need to be established in the truth in order to we have to blow the trumpet, and it should have a distinct sound. It has to have a distinct sound. The only way we'll have a distinct sound if we are established in the truth. That we tell not to my turn the mother and with the mother shouting or mother shouting or the Salia Domingo. The Sarena, the Yala, and even no sat the Tosikin and the Lotuva Caristo. O Irtalangan and the Uvun the Bui and we Matalotuva Caristo. Well, to the new Vasangara and non-dry, Polobola, Iranavi, Christian scholars. Santo Keritingan, it took where to Bonetico. Near Sareditico, the Visa with Sakotamai na tampang na the sample and donia sabi so sartal nga may kinani waroni pula ni Lotu Bakaristo. Ngi redalis taltikin na bakasama itik na tikinan da tawa wili kitik maya. Dina enta to nangeli dala chana bimbi na bakasam ni tikin na to wili kang ngoni to sa nangelanda ni ina na wasa ni taro tarab. Kasi meron dengan siya tapahan niya tunatos to santos. To nanggitur talikin to nalantilis to na redalis talmen na tikinan ko na tikin voltam mo. Red na kahit kung ngo indo ni wala indo na turangan to na makangaw ko na labor na scholars, Christian scholars. Paul Smith, bito ko na kamembaleta ni balimbala na the New World Order, New Evangelicalism. New Evangelicalism. Ada the university ko na kamembaleta ni evangelicalism. Kung ngo ilak mikin na visa we pakangaw barita tika. Sabi so sartal nga ni bagaro ni garabi kalaw ni sokalaw and a lot to in the evangelical movement. Alin basi kumikin na bisaw. The rise and development of the emerging church movement became both a significant collaborator and delivery the shift includes the new evangelical notion that the church must become postmodern in order to reach the secular American. The shift includes a definitive move away from belief in absolute truth. Merawa ni sabisaw na ngauna ni sabisaw talangawir na tambata rembulan na tambangaw na ya may bisaw sartal nga na ya ni standard aro ni kaya na bakasama ko na standard and dambitikin na Lotu Bakaristo may bisaw tal nga in order to reach the change that has come upon people who are living in the postmodern time. Ano mo na po kakin kung nabi tambo social kung kan ni bos na tambo so nabi kan da nando reason to me labiti vakitikin na tambo e bakanga na kaitong tik nabi kan labiti vakitikin na tambo kung da turbang bimbi da sa turbang mama balata meraw ninda rawatira na semen da bagal lot tekira o ira sarsang ni relo sarsang ni rekilana kan ana ya bu basi bitriki bakasamo. The shift includes a definitive move away from belief in absolute truth. Nakangasa na yata, niya na bisaw. Kaya balik, kaya kongo na yabon dami tikina. Elut sombumay. Kaya kongo nandina, iya may sabag lilay tikimay, may sabag luto kimay nandina ya. Meron ito to ba ta kay na level iki. Merarawi ira meradingo, masemen da bagan luto tikira.
Isa mga tama na standard ako doon merlebit mi kinaw. Tabulit mo mga rayo plan ya tingdo kahit ko banggo na petition kahit ko oh this is right. We should not lower the truth. We should not bring down the truth to the standard of the youth. I was thinking coming the youth. We should bring down the truth to the standard of the youth, but we should bring the youth up to the standard. Gosar nga na kaya na. Daga tiko kina. Doni valu, sini valu rara, and the revolut tiko kem ninokang, o sini kaya ngo, and the sini rara. And the ngandeva kina na kuko bakaklo. And the ngandeva kina na ngau na ninon, the rebewa sitaka, men the bulida bang matu na ibultam. And the rebewa ngandeva kina na ngau na, men the vital no taka, wakamatu bubale. Nabika, membaleta na visa wis ala kuzurum. Nabika ubi wasitak tingo bikim do. Kito wasitak kima wasitak kito wasitak mamitamani kito wasitak bubali. Paleta aus yang ni aus nabunang go. Nalakumay nalubeng kon mit ko manana. Pata pa nakango na ron ni ro itang bakamay na doon ay sulus doon ay may tarong biyaw. O sinkating ko nimbuli ay nga nabibabi ko sa kikiron do bakayar. Nangon ni Rubital no sa kikiron. Nana, what do you think of this? Tarong listal ko. What do you think? Does God approve? Au tarong lis nga balata. Niya mo nga nabunuan doon mita avakin na nabitumbe. Go na ni ruyaw. Go na ni tuyaw. Go nga na stand. Siya nga ni may standard o iranong friends. Sino may standard na fashion? Sino may standard na media, social media? That's not the standard. Na standard ako kaya kito nalaway to ako kinababubali. Na standard nga ako. Ongo and the navim politiko kina. And the naviva ka elonga tektikin. And sinika rawa. Iya. Listale. Kenda bagabiyotini. Damas dabitano taka. Davin dan dua bata inayabu yang davian dami kina. Inayabu ngo. Mera betul kena ngayon dan na witness ti kubir na luben. Nanon di baro ni bulan, nanon di baro ni bosa-bosa, nanon di baro ni sulu-sulu, na ibaro ni non tabi maliway, bakabi utini, o ir na lubenda, o ir ngang, o ir na mavuno sa ngayon, the witness ti kiniliwi non da matukuan. Kaya kasar lakumay na lubeng isara di sa ambor ti nalingang, o kaya matanga kalilay. Iyo bata ulit tigo bi ko na kunimbula ba buru yang kailang mo pangarit ni sambor to na lingang. Sebe na kau bata ulit ko kina kau ba dor. Niro sang ninyo toto ba. O setting abikan da bika mendam politikin bata siningo na ni ngona raw. Ngona na bully sarting akin na non the spiritual kahit yung non tambula ba kaya no tamatayan tua inambula ni non na be basta kita katoka da masla katoka ba biuta ni men da masla kirting na lubenda en non da na bitum berti ko bira ni tambangaw na en da politikina now malilaktal mai yo ano to siliu so no vakasama ko to klasa na kung sinisinira na pagkinto sa turmay. Pero nga na kay be prepared to deconstruction mindset. May deconstruct mambal metal ra kisombo na yabu. Na yabu ko to wabi ko to bi barut to bi sa kinamata sa na yabu ko to atumber may kinokin to non to mbula may biti na ibaraw tumberit ken to may kinoir to non to itumbu na yabu mo kaya zaka may kina na postmodern philosophical na yabungo ni postmodernity meron ni tangaraki na yabungo ko enda tumber making iya bakasamtaka
Na yabu nda tumber miki na nda kaiti kuni yabu nindi na palet no kena nda tumber mais asi tumber mai ni tama no di tumber na yabu bagi bultam ya na yabu ersana nda na mai sota kaya ng bulan ni tambang ngono ko sa yabu ni assumption say step away from absolute truth ongo kana ngaitung be prepared to deconstruct the deconstruction mindset. Be prepared to identify and correct postmodern tendencies which are destructive to Christianity. And we vakasama kilmo and the kila and the sa we kakil son we kang ongay baritak tingo ni sa kilat baleta and naliw na kaya nang ibakang wang na din no no vakasam mendola no no rin sandin tangi vital no tak tingo anda sa may vital no tak wal nga anda sa ray the walitu ni at ting may son ngon anda sang sartunitor na kanang bimbi iya na kanang vakasama ni kaya at ti sa ya tumay bakanga ni may wanga na din na may ngay kinda dalta ka may buwan rati ng bakasam nagay wan din usan insar nga na bikanda bibasik to saya da makatumay iningay may yado to na bibasik ni kama baleta ng dina ni kain bital no taktiko sa siyang ni nakabo weekend. Remember, neither modernism nor postmodernism is the enemy. They are an enemy. Satan is the enemy. We need to consider how we can adapt what we do to make Christianity more appealing to the postmodern person without, of course, in any way watering down the truth. Istali na kena no gwabaritatico. Rikambimbi menda vi kilaita kasi menda bayaw taka na nondang bulay na nondang dambin dayto and a lingani kambasi ni nona boss na kalo nona standard na kalo and then sini na lakodalkin total ngo progressive total na boss rin na rin so na vi vakasama ni vi boss kedo ba dabuti ngaraw lo ni kediti ko na vakasama ni postmodernism right may na ecumenical movement emerging church lako may nakamen baleta na progressive Christianity evia vakasama batekere ken bambale progressive ya itoso tumbu progressive Christianity represents a postmodern theological approach necessarily synonymous with progressive politics. It developed out of the liberal Christianity of the modern era, which was rooted in Enlightenment thinking. Wawili katika sana nangubasa ng gariti kung iriditi ko nung ulitaw sa rin nandoon na website o iriditi kinanono ko madalti kinentua sinita website doon ibon madalti kinentua kahit ko bang ko na nona song ko siya na nona movement pero to yaw takabat kay vida taleso na movement ko o irkede siyang nilinggo mi may na Protestants siya na mainline Protestant churches. Irong oras sangay dirimay, eras sangay may tao in nanonam song-songulot urunika. Isar ngay may tao in nanonam song-songulot. Kani kahit ikaw ngo, irong oras sangay nilinggo may baka they feel rejected from all these other denominations. Iras sangay may tinggomi na nona to song-songulot. Yeah. Ningon address the security kina pada buti ko sa wili sa lire na sa maning sinigibetos ng wili mo. Kaya tiningon ng address the security kina ko buti ko na boss ni kalo irating committee ko so na tikin ni tambe pa kaya buti may kina na ba madal. Indo ting ano foul ng drive meron na marrikin. Iyang address the security ko has them and it. Inimbalan-bali, go irak para siyang niradinggo mi mayana relate ko ni song ko sa kumukumu ni LGBTQ. Nirsang nilinggo mi may kaya sarang may form tak nga na nonra. Nongo era may linggo mi kin baka may song luto ni nonra. Pwede na magkasama ko itong tigike. Progressive. May kaya mersanga itoso. Christianity. Progressive Christianity.
Sinibila kata me taluga tani mai ni towo me kanga tukuna. Sinibila kata na kame na roni baluta na yalo se na pula ertikina kuwa kuni buno taksi kuni waseya. Roti kima mi na buno kima mi tiko kina. Ia me kima mi toso nga ena tos kima mi ngandra me kima mi toso. That is progressive Christianity. Oh, natin rida na vakasama. Postmodernism finds its roots when a Faith Baptist Theological Seminary finds its root in existential philosophy as expressed in especially the writings of Martin Heidegger. One of its defining goals is the disavowal of objective truth. For postmoderns, truth is not something to be found or discovered. This type of pursuit is impossible for a couple of reasons. First, truth cannot be discovered because every interpreter is laden with pre-understanding and bias that prevent him from seeing outside his own situation. Second, postmoderns reject the existence of universal meta-narratives to explain the world. Absolute truths do not exist in postmodern thinking. Instead, postmodernism sees truth as relative and subjective. Each interpreter creates his or her own truth. What is the truth for one may not be the truth for another. The ultimate authority is not found in God, not found in the world, but in the individual. Rabana kaya tukuna na ngata hivi menetiki nevaya. Rauna sianga ni mate. Ito kaya tikine lima. Rauna bakana kalo. And dol na matam rauna bakana kalo. In other words, ayaw nga na kalo. The ultimate authority is not found in God, the world, but the individual. Nisana retiko, nina bakilana on the crisis. Utangan da bibisek may kina, our crisis. The crisis ya, kaya the retiko may ya. The crisis nga ni oyaw. Nabunwa sa bang naulog kina sa toso kina burbura. Sa vei waki may nandina kina laso. Sa vei durumaki may na Vinaka kina da. Sa biuta ko ito mayo seta niya na kena vei ngoni sala to vako. O vakasama takatuna nung ureda nung do bulili tiko nung wa toriti nung na ba kasama takatali tiko nito tungo. O kilawa sa barita tiko na do nang una ya. Listal nung bang nanano nang una kito sa kaleleya kito bondi tiko inawang. Buto-buto ng bongin rakida. Kito la ko tiko may bitiliabo may kito la ko ibunoleo. Sa nguti ko na kapitani ni wanga me ko kito meron ni kito yada ni me kito buray wala mandanga na paliti na ni ngori uzo na may tabiuni. Luray tako sa ba na luray na paliti na koro chasan ngi luray an paliti na ni wango tabiuni mengeli kilani sa kumaya ngeli dono makana kenro tandrua sena wasa tabiuni batiki bunole yen nguti ko me kito tosa na buto ni wasa ya. Tau na uza borbora na wasa. Ray mandayan bi kapitan. Siyang bakan dua ni loman lang. Lahat na daw. No nakambas. Yung dami ito kay mata. Yung dami ito kay mata. No nakambas. Sa kilati nga kung sarungan nga ni kiruli ni tulad kita mang. Sa tao sa waybay. Kurang ni di kumbia. Di kunolip. Tao sa waybay. Ang tao. Doon nang unang lakasangan doon.
tuna kosi tun tamti ko sangan nende tu sanaro ni reda ni na pal ia melu riba tam na pal ni na ni kena tau tuna udang ngai laku tuna kam dambe tuna nona kosi na kambas na borburan bika and na laku turumiti ko na itambang unanggo in our crisis kim dono kango we gonna kind ngenda me vakalevu taki ina nonda vakambauta ina nona bosa kila na kai tukuna ni na kai tukuna na ipiru no setin katon kinewan dapat tukuna tikinea ipiru no setin katon kinewan balata na bisau be panga progressive Christianity sa bisau mani tabangaw na bisau na bika kenen reda dapat tukuna na ipiru no setin katon kinewan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. And a bisau na ibagaraw ni Kasa na trying ni bisau sa kutamay na postmodernity and na taramay na Christianity. Tapos nanggailaya ba ningo na kami balat na SJ movement. Iya na tama na ibola tango. Dapat ko na chisundo sa basanggara. Na ibola ngori dapat tukuniaw. Ya dapat ko na tikinang ko. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. No matter how much and be so making a wura and be a Lora mai na vika and around in the rather ni yado making and a bisau and non the we tambana and cutting on tambana ni na rather don't tamani vakasama mleba vakaisorti ko se ababala tanga ada tiko na ngona ni non the general conference na lot ton kita raya ni na vakasama na vital no tatingo ni na yado mai na bibi sango ibagayaw tiko na nandambulay na kambasingo and a siyang pangandua ni Abal. Balit na lang. O kway bakatik, kway sakay to, kway siyang nabisaw. O kway, doto nga, may na unisauti. Singay inday, kaya na ba singay mo? Doto lang mo, contemplative prayer. Prayer ni maso, lang may kinakaman pala na maso. Rida, o sangan ni turo sa araw matila la yeso na bibakasam ko. Yung nabitol nga na kina yung biu runi kaya bito umumutunga yan. Meron yun ni naturo lang nga na kung nananiso. Nganda men bibasita kabata. While many Christians are still not even aware that a practical Christian mystical movement exists, momentum is picking up. And an obvious surge towards this contemplative spiritually has surfaced. Elaksombo now into an article my silence appropriate body posture, and above all, emptying the mind through repetition of prayer have been the practices of mystics in all the great world religions. Siyang kanina tingom se misakila se ni narega ni baraw ni lang ser sa magader mo nung tinakawabarita ko nandun ngo nandun runga ito nga napuaya ngili runga na may nilang lang ni ser nang ngo and luto ba karisto duang araw nindo tinga nang kangani ser sandali lang ser sali ochi may salitini may salitini na ser na lang atiko sanda nang may repeat tiko na muani na end of that chorus on dalangat ako baga rua baga tolu baga lima o chindaro ni lilangat tale na ken na runi stand sa na itintini ni rua na ito boss sikat drutol na ito boss ira dalilangat
Ito na vakasama elevate may kinang go ko na vakasama elakating may ke o sinito ro ke o sinindito batikede elakating may kina na vakasama baka Hinduism na kami balet na kena zurmay na Eastern style of worship. Kaya nilang may kina na yoga. Nilang may kina na mantra na bosa na kena repeat ta kina bosa ya. Nilang ting may kina na bosa na bosa na mantra. Ni nabuki ko lakabuti ko kinambombo kena ibu kinindambe mengay pamuriti ko. And naliyaga may kina ko na vakasama ko. Silence, appropriate body posture, and above all, emptying the mind through repetition of prayer have been the practice of mystics in all the great world religions. And they form the basis on which most modern spiritual directors guide those who want to draw closer to God. And draw closer to God. It is amazing to me how Newsweek clearly observed this shift in the spiritual paradigm of 15 years ago, while many Christians, including most prominent leaders, still live in abject ignorance of this change. Are the teachings of the practical Christian mystic actually been assimilated so well that even our pastors are not discerning this shift? Sono kami kang sabar kahit ko sono kaya na ba murmurito ang ba't hindi reda nira sarata ka mayo ira disinkila na bunuit bagaya may kina. The article begins by describing the region of the contemporary contemplative prayer movement, which began largely with a Catholic monk named Thomas Kitty. Engele he invited the great Zen master may Asia in an Eastern way of worship. Eastern way of worship ito may kina na Taoism, Buddhism, Hinduism. Samtang na ito na po sa bang taktiko kaya mystic. Po sa bang taktiko na mystic. Siyang wala nga ni kami baleta na lang sere na sena ibaro di masu. Create na kina environment. Wanga na kina kandra la. Se dimta kina dina. Laku bata na kina music. Wanga lila. Ito walang ting kina na meditation. Walang may kina na meditation. Laku may kina na kami baleta na incense. Laku kina na incense. Ano nino vakasama ka? Nabisaw ka lang wala ko tinga may balati kina na 5 senses. Sense of touch, taste, hearing, seeing. Kaya na rin ang go indo sa na ka posi kina na God, the avenues of the soul. Avenues nakatumbala kay na lamanda na bika in the rosa na senses. Inubnusar lang wa sabay ang takmay seta ni merawan ni do pagtulawaki na nakame baleta na nonda garabi kalo. Isang nindang garabi kalo ay nakain the reda and on the reasoning bakait politika. Come now, let us reason. The sang ning garabi kalo ay nakame baleta na on the reason. And the garabi kalo ay nakai kuti kenda kina na wrong di bagtang siya. Na ira ni kain the reda tiko siya na bika and bakila ni other. Yeah. Nina really thinking na nabuno durting may kina na kame baleta na contemplative prayer na incentive prayer to kailang orto o katikele nanduan na matubali sa nanduan na vakasama. Ila sa weekend talito na tambo kikenda ko po kikenda talito na ngauna. Una wasya weekend ay.
Yung anda may tarong indo na taro, sinto ay wasen na vakasama may nabikan to vital na tagtingo. Is the movement. Ano nga mo tinena ng luwili ka? Sa mo. Putting mind in my life today. The sailor who has in his possession chart and compass, and yet neglects to use them, is responsible for placing the lives on those on board his vessel in peril. The vessel may be lost by his neglect. We have a guidebook, the Word of God, and we are inexcusable if we miss the way to heaven. For plain directions have been given us. Amen. They na sailor. Ayaw. O wag kayo nindo na sailor. So litibiyaw na chat na kambas. Kaya baka usang ni mo. Kaya baka uli mo ito nga may para rin nakatagtungan ng bookshelf o nga isang. But hindi mo sa tali ito neglects. And I neglect to use them. Is responsible for placing the lives. But isa nga wala nga ni oyaw. Or taw na bonda tiko siya to na durti ko ina nunggu na o kati 2 million ni nunggu anga nunggu leni vale na lubengu taw na tokang na tadingu na lubengu nor ira tiko batikiyaw rataka batikiyaw okay mo ni barong tiko doon ay tabilim. Yung kila na saba na kambasi, na saba na chati, mo kila na nongo kosi. Yung kila na yabo mo bulakina. Ningaw na sabi, leve kitu kina. Na wasa-wasa, se sabor barato kina sabi, se siya kitu. Na wasa-wasa, and the sokoto tiko na ngonongo. Nitak na lamang ni na ba, okay, kanda na ba vakasama, so and the rungot na mataknik ko. Wag hindi ito kikenda tiko. Mendalo mandina. And ananda, wag dang bortik na nandang bulawan na nandang kalo. Unong lalabo, kikenda na itumbo-tumbo. The masulek, the be masulaki. The masulekir na nandalin wali. The masukunong lalabo na masulekir na lubenda. Because sa matati ko nakando bakador na italay ni kalo, sa natamati ni kalo at chope. Baka dang borito taw na lubenda ay nabising at tawdok. Rima, taka, biya kami. Baka lamboy soro. Go na kain doon memboliti kinalamanda ay napingaw na. Kaya na itumtum. Kaya na rin din ni Valento. Mas lakira na nandali ni Valento. Tubagaraw menda dingoma menda virong ditak na bikaso. Na bagararam tikin na kalo menda dawi kalaw kina. Da tubagaraw menda dingoma. May nanonda na biya drenga nanonda mo. Paleta nanondra na nambula kina mati uir nanonda leni wanga. E baka weekend. Kung kumasin ni nakikianda na kalo ni tukwenda. We say to make kina.
Virungo taktan matang ko. Rani na barang ngati kikenta tiko. Na nontang ngonan ni wawa. Daga tagiti na nonta bukang bauta. Nonta waragati na nonta kalo. Kaya nito talanga na nonta mas. Ni mami kalo na tamay ki mami bakal malay. Nakawaglev na nomuni baktabli ki mami tali na mata. Nakawaglev na nomuni baktikilabi ki mami na matata ni beka. Empaleta na beka ki mami adwa bulit ki mami tiko. Kina nomuni bakandey teki ki mami tiko. Na nomuni kambasi. Kain kamembeleta na membeleti kemenini o ki mami ni mami. Dus levo ni bakatikibuna o ni na soma talanga na ni mami bakambauta. Nakawaglev turanga na nomuni ronga na ni mami maso. Jesus name. Amen.